Inte mamote makidamag apoy dita nga Bacara, Ilocos Norte with Mayor Nicomedes de la Cruz Jr. Kumusta inte mo tayo apo iti ti Bacara? Kadito interview taking kuana tingin tayo apo ni Apo Nico. Hindi kalman dito management conference ko nga attended by all my department heads. Dito may sa question ko di kalman kada si agricultural officer. No anada mano iti cost of damage kano ana iti ayuda mabalinated but giyamanap kini Apo Gobernadora Cecil just after the flooding nagbisita iti barangay Kasilyan kat nagitod iti seedlings nga may sukat kadigid damage nga sandya lang nga seedlings but other inputs iti panaka sukat digid na pirpirding sansandyada. So that is one of the intervention nga naarami din through the provincial government of Ilocos Norte under the leadership of Governor Cecilia. At dinamag ko together with the RMO no they have already reported the damage, the different damages, agricultural, infrastructural, to a provincial level and the OCD. Tagniti kasta if no at the assistance at adamitted ka dito yung bagay. So, anyway, kumusta sir? Adot na perdi? Basit lang ang iti napirdi ta alagat dito ili na yung Bacara tila ang damage na talaga digid sandya. But rice, palay, kasi na-produce nga okay lang. Damot siguro afekto na lalo digid ang bagas, madamang pagbagas but not totally minimal lang iti damages. Kastamot ti infrastructural damages at diti parte ti Duripos na kinita ni Ma'am Cecilia and at the DJ na damage si Kabarwan. So dito lang iti reported uno validated ni municipal engineer ko damage iti digito naglabos nga didigra iti probinsya ni Ilocos.